Апрель күлкү күнүнө карата Коодулдар концерт коюп, күйөрмандарын кайрадан спорт ордосуна чогултту. Бул кечеде Коодулдар коомдогу болуп жаткан ар кандай саясий, чуулгандуу окуяларга ташыргытып, ачык тамашалары менен элдин боорун эзди. Ар бир айдын 60 аттуу концерттин жүрүшүнөн тартылып алынган кызыктуу тамашаларга назарыңыздарды бурабыз. Салам алейкум. Кандайсыз? Кандайсыз? Ар кандай бирдей эле. Этимеле шайдот. Gülüp çaynap, Türkçeleriz koy, ne oldu sizge? Tele kalmışsınız. Demele ukmuşta kılıp bakıp atkansıp demele. Bilmeksen bolup surap koygonun harcamak üstüne. Kaysarıma şahit oğut bolup geteyin. Kayaktan geletasız. Poştodun. Hoştudun, ha. Pensiyana vargam. Ha, pensiya aldınız bana? Atam başına lan bu. Yine berber ettir. Pensiya yok dedi. Poştoşu öz olsun bilen etti. Mından keyin o adam olup gelmegile pensiya bol boy. Pensiyanın bağırını alıp kaçıp ketken dedi. Karabaşını karabaşını. O sonun bağırını antip alıp gitti deyim de. Niye çıktı de gene? Arabaya bakmaydı hele. Kanki çok kayaktan kanki alıp gitti. Niye kılıp gitti? Aksakal. Bir karasanız, o şu pensiyanı kim alıp gitti? Bakayım. Postoça Tamaşalaganda da bunda ikisi de. İyi bile boş gerek. Sana bakayım tamaşa olup kaldı ya. Pensiyanın bağırını alıp kaçıp ketken bundan pensiya olmayacak. Postoçu öz olsun bilen ayttık. Mına. Tamaşa. Sana tamaşa mı bakayım? Yemine kanakını batkan çok bakayım ya. Miniye kıldı. Yemine mi batır? Bilmeyim. Ötkönde kıçıragan kıştın gününde, çilgenin gününde yanvar ayında, may ayındağıda camdır cağdırdı o. Karabaşını. Karabaşını. Aksakal giyin. Bakayım. Hayrıyla bakayım tek tek. Anan kim ana? Bakayım o şu çildenin vakında camdır cağdır iyi gidip de Allah Teala'mla söyleşip koyutturdu. Akçası var da liboyu bile söyledim. Ağzından başka hiç kimde akçası var mı? Mınday uğsan, düşünsen mınday. Mına Bakiyip degen Allah Teala menen söyleşip Allah Teala'ga Bakiyip akça beriveyi gidey. Allah Teala je sot bolbosa, je prokuror bolbosa, oylansa mınday. Oşa sotko da prokurorgo da gerek olsa deputatlarga da kim akçı verir onu? Bilmeyim. Ya. Kim? Bakiyip. Hayrına bakayım. Bolbosa özün oylan şu ötkönde kum tördü. Deputatların bağırıyla beçer olur. Karşı olup atmadı. Karşı olup atmadı. Antı falan iri olup. O sol değil dedi. Kim? Bakiyip. Anda başka ağzı hiç kimde akça çok az. Bizdekiler beçeralar gerler. Bizdekiler de akça olsa sivet kımbatlatı oyunca, jolgüreni götürü oyunca mesele kozgolot beni. Bugün de bizdeki olsa da Bakiyip kılıp atat, Bakiyip jasap atat, Bakiyip degen atat, Bakiyip kılgan atat degende uyalış gerek, hem toktatış gerek. Uyat. Kılgandan al uyalmasa aytkandan men uyalam. Ötkönde mine oldu ötkönde. Mine oldu. Ötkönde o şaharının men şaylosunu gördün mü? Gördüm. Mine oldu. Hiç neresi olgun çok. Mına ötet, mına ötet devatkan bana ötpey kaldı o. Oşoğa karşı doğuş bere turgan deputatlarının barına, bunun çakalarına, barına kapkara göğüne giygizip, ana bunun ularına kamera çık koyup durdu. Karabaşını İteyken, Kim? Bakiyip. Albatta sizlere Şangdurak Kolçastır menen 5 tapan Koodulдар teatrын тосаңыздар. 5 tapan. Korpusiyonun en jogorku bulağı uç jogorku okuca dedi. Men dele korkam, televizordan kayra aytып atpaylar, kimde kim korrupsiyaga malıngan bolsa, kolun balta menen kese üstü. Men dele mayıp boluştu kalbayım ben. Atayım omda kitep çıkardım. Üstentlerge taң kalasın, jayı kışı bir de üstent görmeysin, zachot baştalgan zere jık jıyılıp kalады. Girgile.
Атың кім? Нарын. Баяғы нарындан жазған сағалыңға Ана жат демейсің. қыңылдағаннан болса ала жатасың сұрасың. Ағай, липпойына дайырым ағай. Ағай, түттіп жыртып қойым, липпойыншы просто ағай, теңге түшіп кетті, теңге ағай. Түшпексіз шыпырылып қалсын. Баштай бер. Баштай берейін бе? Башта. Даярмын. Бірақ ағай, мен Қырғыз әдебиетінен даярдан келдім ағай. Қырғыз әдебиетінен даярдан келдім ағай. Баштай берейін ағай. Қырғыз әдебиетінен баштай берейін ағай, ағай. Қырғыз әдебиетінен даярдан олым ағай. Ағай. Қажы қайсы сабақтан екізен бірерін білмейсің еді. Қырғыз әдебиетінен даярдан келдім ағай. Айтайым даярдан. Айта берейін бе? Кімді айтайын? Кімді білесің адабиятты? Өзі кім бар? Дүйнен дүңгір өткен бір қалемгер ағауыз бар ба? Кім? Шыңғыз Айтматов. Чыңғыз Айтматовты айтайын ағай. Шығармасын айтып берсін деп. Чыңғыз Айтматовтың бір шығармасын айтып берейін ағай да? Дүйшен. Айт. Дүйшен. Ағай, Дүйшен бұл өзі негізі айылға сізге ұқсашылы ағай болып келеді, ағай. Анан кейін келгеннен кейін аны соғышқа алып кетіп қалады. Дүйшенді соғышқа алып кетіп қалады. Анан соғыштан бұтына оқ тиіп келеді Дүйшендің. Анан кейін мұны қайрадағы соғышқа алып кетеміз дегенде Дүйшен барбай қойып, барбай қойғанда мұны тылға жөнөттіреді. Дүйшенді? Тылға жөнөтіп, тылдан Жамиля менен танышады Дүйшен. Анан Жамиляны алам деп отқанда Дүйшендің атасы алып бермей қояды Жамиляны. Неге? Мен саға келін алып бермеймін, қыз алып берем депші. Анан кейін Дүйшен менен Жамиля қачат. Қачып кетіп атып, Қаяққа? Үссік көлге кетішіп атып бұлар. Анан кейін Ақкемені көріп қалады. Ақкеме деп қиқырып, Ақкеменің үстіне шығып алып бұлар. Шалқалап, Дүйшен сигарет шегіп кетіп отса ле, асмандан ерте келген турналар үші өтіп кетіп қалады тағай. Анан кейін бұлар үссік көлдің арғы өзіне орып түшеді. Түші біле Исмайыл менен бетме-бет жолы батпайлы. Анан кейін бұлар жолы қалқандан кейін анан бұларды деңіз бойлап жүрген аладөөттөр қуалайды ағай. Қуалап кетіп атып бұлар қачып кетіп атып Дүйшен менен Исмайыл менен Жамиля қачат ағай. Қачып кетеріп Дүйшен қаяқта қалды. Мен қаяқта? Siz görmediniz mi? Canı o Akkem'in üstünde sigaret çekip baratkanı gördün. O şöyle görgün yok, özün tabi. Jönüyle talasta жүрген жерден көргө кетip kaldı. Akkemi'den düştüğüne düşer. İsmail менен бетпе жолуккан уктум. Дальше эмне болгонун билбейм так. İsmail kalat o yerde. Düşen gedet. Yemeğini alıp geçecek de var. Jamila menen Düşençi. Yemeğim Gülsarat'tı bir alat. Siz de biletken sana ya. Anan Gülsarat'tı minip get atıp bular. Anan yemeğini taş çaylarda tövle ötket ettiler. Anan taş çaylar kolayıp bulardı. Anan atları çarçap kalganda bular jolda turganda İlyas jol kat bularga. Anan İlyas maşinasına salып alıp get atıp dolundan kanatını kayırıp alat Jamila. Düşünüp atasız mı? Düşünüp atam. Bular özü kayakka barapçak mı? Kıtayga? Nege? Tavarga da. Tenge şüket otpay bakay. Bular Zordoy'da işte şey mi vardı? Bilmeyim olsun tenge şüket dağay. Anan keyin bular oşentip ketişip atıp anan dağa kaysınsı var ile. Öz bulardı kim görüp жүрөтүн деп ayakapsın. Çıngız? Bu Çıngız görmese biz kayaktan bilemiz ağay. Hem alıp gireyim. Şunun bağırın жазıp жүрөт de Çıngız. Anan keyin bular get atıp, kaçıp get atıp ağay. Anan bular emeden en taladan joluguşat bardığı. Düşün, İsmail, İlyas, Jamila, Acar.
Acar. Başka Acar kim var özü? Camile'nin padruşkası da. Kasımalı'nın kızı. Anam bulardı karışıklar tegerektep kalan. Tegerektep ceyizdegendere şerenke çakayınızı şerenkesi kuyuya kalan. Anam düşün İsmail'e zajgalka veret. Anam İsmail'e de canım ne sigaret çekemdegende zajgalka çoktap koydun. De. Anam zajgalkası kuyuya kalıp bulardı karışıklar tutup cep koyuyor takayın. Ha Çıngızlıçı. Çıngız'ı ceveyt da. Algayakta. Sevi al taşın arkasında dekin olacağız otkan bulut da. Sevi al görgün anı da cep koymakta gay. Oşon için Çıngız Aytmatov aytkan agay. Ne dem? Adam boluş hasta afris boluş bir pasta de. Şimdi. Mümkün adamga en kıyını gün sayın adam bolur mu aytkandı? Bilmeyim agay. Çıngız'ın çıkarmasını bileyken bardığını. Çıngız jeytimmişçil meyret kıl жазған çıkarması sen bir kitap gelip atıp sattın mı? Bilmeyim atası da oşan yazgandı onu. Atasını da bilesin. Atasını da bilem. Ne olalı? Atası mı? Acı aldı değil mi? Ölümen de. O kaza tapkan kız kaza. O menen bulup kal. Oşonun tırmanağında argilden okudun bu. Çok degende özün kaysi sabakta negizini bererin bile ol çelene. Kaysı oktan ben? Sen de fizikadan beresin. Uşu sağa okşuğun okupmenen görüngen nersen aytı öyremesine atayım onda kitap yazdın. Onu okusan senin o kesiyüne tura gelet. Bardığını çünözün. Uşunu yazdınız bagay. Oy gelgendele uşunu aytsanız bolat kagay. Anыңızды men sat olmayın bagay, kanday deysiz? Ya agay. Kaç somga çıkardınız? 100 somdan. 100 som? Agay sizge 500 som agay. Maga bir önü beriniz agay bir kitapты. Geliniz he? Canın uşunu aytsanız. Ben sana kitap sattım, uktun mu? Kitap aldın. Ben senden akça algan jokmун. Bol agay. Gelin hem zачетканы толтуруп коюңуз hem agay, ya. Canın uşunu aytsanız bolmau керек. Şunday okuk kokulu demelerine kişi. Ay şu çıngızdı jaman kıynandın sen onu. Düğüşünlük ayga çeyini alıp barıp gelin. Şunu okusana da düşünüyorsun hem. Şunu okusam bile düşünüm aga ya. Rahmat agay. İstekemez. Ал эми төмөнкү тамаша келген көрүүчүлөр үчүн өзгөчө номер болду окшойт. Barıp durma çaylar, barıp durma çay. Hazır oturdum ko. Güygöndere çuvağa jokoyuz güydük. Çın. Ötkönde çuvağazı acı televizyonda otursa buraya susuravatad. Çuvağacı musulmançılıkta balanı sünnetke kanday kılıp oturguzuş gerek. Dese çuvağacı aytad. Men mine sana şu yerden ko'rsata kalayım. Gösterip mine doğurup gel atkanın bilet. Astalopkadan kalma meni kara koyunmuştu deşette. Girer. Cigarsından sap çok, cicaşından sap. Az sadaka olayın dese. Oy ben tügü öpkö da oğrit dese tiyaktı kıdırıp böyle çürüverttim ben aylanayın. Patolonlar piyakta durmayın. Ay kuday cicaşından sap bozocu, cigarsından sap bozocu. Yemsiz kemine oldu ya aksakal. Aksakaldan aylanayın çok degendesine saptığı olsan orbol aylanayın. Kuptandı okandayın çatsan orbol aylanayın. Antip tilde de kaklayın antip tilde de. Men üydöngöm sadaka olayın. Ne de? Emi mi? Çok ememez. Kançaga çıktınız? Oy 70'ke çıktım 70'ke. Anam? Anan bala çaka kepir ölgönden keyin bala çaka gelip anan keyin erkek kişinin jangısı жүрgөнү болбойт экен деп үйдөп коюшкан kaklayın. Anan keyin uşu bala bolбой атат да. Ay aksakal. 70'ke çıkan sistenemez azı ciymeneşte ballardan bolmaya tatmalar. Çok men Doğrunun koyunun aylan. Çok or emes. Men özümdü sezip atam da kaklayın. Gel soğuk degen mıktıday da. Mıktıday. Anan uşu bir Caminege ançalık bol yetti. aylanayın boyuna bolбой атат да. Ушуга бойго боло турган bir дары жазып берип койсоң мен кетип калсам. Al darı mineleli bolboyt da sakal. Kандай? Kempirin isteyinizde gelmez mi? Men kaydan bileyim? Men ökompet tek şerifim gerek. Жо садака болайын.
Özüme mi ötebilene giyeceğine darını Oy jasın? özgün bolmaydı Aksakal. Men sizni de anı da tekşerişim gerek. Ökö üstü tengri. Ana, men aktan bilem, senden bir candan bu. Irdık duruş bilem, menden bize, senden bir. Sadak olayım. Meyle ap gelgem kepkütüdüle ap geleyin anda. Ap gel. Ap geleyin. Kimele? Atı kimele? Men adı bileydim. Kaptım. Jasmin. Kanday. Jasmin. Silişkemeli sabremenli yemez. Anne. Jazi de koyuyorum. Jazi ap geleyin ha. Anan gitmön cana derdi. Ay Aksakal. Gelin seninle. Siz durup durun sene, ben gelin tekrar çıkayım. Hey baba. Hey. Anday baba. Sana kolay. Şu an sen düşünmeyen. Ben koymam. Şu şiirdenini tekşere ver. Ben kayırdım şimdi tekrar. Kızıksızladı. Cehennemde diye haber attım. Çeşitli aparatta satmıyorsun gerekli. Kanday çeç. Ben kaybettim. Ne? Kanday dur çık. Ben kaybettim. Ya bunda kadar. Sana kolay. Bunda gelsek sana kolay. Sen öküz bir yerde Kanalı'daki bu can kısmaz tekşirlik biz. Hadi akşam ne olur tasarım. Hadi akşam ne olur. Haydi. Ben bunu gene diye kapırıp kısalt koydum. Ben canım olsun. Karışın gerekli. Bizim de. Haydi. Senin oğluluk yapılmayınca getir alman mı? Sen de. Anda. Bunda kadar. Öküzden var ana. Bakın bak. Bakın ne yapma. Tuttuk üstüne adam. Hadi. Hey. Yine de çüzdesek getiresin ya. Hey çarpma hey. Hey çarpma ya. Canım kişine geyikinde. Концертте коомчулукта чоң талкууну жараткан аалам сырлары кодулдардын тамашасына айланып, алар көз ачыктарды сындап өттү. Alemli üçüncü göz açık Tınar Tapçı. Oo. Dur ama. Syomka başlarlık. Ha başlarlık mı? Başlarlık reklama жүрөт. Айтып қойбайсыңар мына. Өкөз сүйлөшүп алды, атай мени реклама кетирип койду. Өзүңөр ошентип айтып қойбайсың, баягы аяктан чыкканда ойноп чыгып билинип калып атат, дедиң ғой сен баягы. Адегенде сүйлөшүп албайлы, договор кана $20,000. Договорду бербейсиң. Азыр банкка бара калсаң эле сразу $20,000 мейде бере койбойт экен азыр. Бүт бардыгы барсаң эле парашют алып кел дейт экен. Элдин бардыгы бири-бирине парашют экен азыр. Парашюттун мага кандай кереги бар? Мен биякта асыл жеп атат. Даана өлтүрөт дейт кой. Мен ойноп жүрөт дейсиң аякта. Мен деле кредит алам деп жүрүп кечке банкка жүрөр, оорум шакарым көтөрүлүп кетти аякта. Түшүнбөдүм. Эмне көтөрүлүп кетти? Шакарым көтөрүлүп кетти. Шакар эмес, сахар дейт, сахар. Бизде ошто шакар эле дейт. Балам. Акчаны алып келип кетти, шакарың көтөрүлүп кетти, тузуң түшүп кетти. Мен кандай тиешем бар? Өзүң айттың ғой, бардыгы Фатималар белгиленген да кыйын кылып көргөзөбүз деп айткан эле. Силер ишен мен рекламаны берип алам деген бүт сузактыктар менин эшигиmin алдында турат азыр. Сен акчаны бер, анан мага эле оңой деп атасың бе?
Сабакшыгын акмакты бүтүндөй Кыргызстанга акылдуу кылып көрсөтүп атам. Сен биринчиликке чыгасың, финал, гран-прини аласың. Фатима бияк деле калат. Азыр Фатимага 4 айга чейин очередке жазылыптыр элдер. Жөнөкөй кал бечарасы 1000 сомдон жанагы акчалуу галдирбайлар $1000 төлөйт экен. Элестет, bir günde 10 галдирбай келсе, bir günde $10.000 табып атасың. Болду, кийинки пятницага алып келсем болду. 5-нчи күндөн калтырба. Болду, сүйлөштүк. Аз көрсөтүп коеюн азыр, жакшы. Болду, көрө. Не бар азыр көргөзүп койган. Кийин дагы өзүң айтасың, туура эмес айттың, өзүң оюна билип. Көзүңө көргөн нерсени жакшылап туруп айт. Мындан бөлөгүн салса болбойт эле, да? Окей. Жылан. Болду. Түшүндүңбү? Жылан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болдуңуздар мына күчтүү казачык Тынар келди. Коробканын ичинде эмне бар экенин айтып. Жылан бар. Реклама. Атаң башына жылан. Ана мен сага коом болом. Жылан экен, мен көзгө көрсөтүп атам, билип атам жылан экен. Эми сен сразу келип алып эле жылан бар, айтып саласың. Шекшип калбай бердир менден көр. Ана эмне кылып атасың эми? Кичине мындай алаксытып айландырып коштуктар айтмакчы мындай. Акырын келип мындай. Коробканын ичинде эмне бар? Муздак экен. Кескелдирик бар окшойт, кескелдирик. Жок. Кескелдирикти чоюп коюптур. Окшош турбайсың. Финалга чыга турган Тынар мынакей транс менен келет. Трансқа түшүп алды. Көзүнө ар нерсе көрүнүшү мүмкүн. Bulutlar uçudat bulutlar. Bulutlar uçudat. Bir çayını kök çay verip bağla, bir çayını kök çay. Bir çayını kök çay ver gerek samsamına. Talgaçım çık kona bu. Tanışıp alsak bana bu. Bir aytışı mümkün. Örgüçüm çık kona bu, övüşüp alsak bana bu. Saygaçım çık kona bu. Ha bolmay bu. Zarın çaçı odat. Sizin ayağınız var aşağıda içinde. Çok. Muzdak eken, muzdak. Özbek nereden aşağıda içinde. Жақындаdım. Yok. Gözüme magazin görünüyor odat, magazin. Magazin görünüyor odat. Oldu Kuday ay. Magazin içinde Abdullah beti çok daha içi odat. Коробканын içinde ne var? Печенье var. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Финалга чыгабы деп үмүт кылдык элек, бирок адашты. Ай, өкүнүчтүү. Реклама. Эмне ай дете кредит төлөгөндө көрөсүң ай. Нерек кишинин башын айландырат, жылаган деп көзүн көрсөтүп атса, каякта печенье. Айланды дедиң го. Айланды дедим, талгап чыктым, сайга түштүм, өлүп кетейин деп. Сен моякта акча берем дегенде, моякта толуп атат, жаман тойгуздун иши. Баштайт кой. 5 жыл бою спорт ордосунда коюлуп келе жаткан ар бир айдын 6 сааттуу концерт бул жолу да өткөрүлдү. Кээде кайталанма тамашалар да коюлган учурлар болот. Бирок ар дайым элдин кызыгуусун арттырып, боорду эзген тамашалардан эч качан элдин көңүлү калбайт.